To je tudi ena stvar, ki se je v teh hladnejših mesecih najbolj veselim. Dobro jutro, danes imamo pa en tak bolj hladen dan, najvišja temperatura bo 24, tako da celo noč je deževalo in fajn občutek je. Jaz sem danes bolj tak fraj dan do večera, ko imam stream, nič nimam nujnega, to bom rekla, ne bom rekla fraj dan, ker imam že plane, kaj bom snemala v tek. Ampak ja, ga počasi začenjam, z Miko smo dolgo spale, ona še zdaj spitam. Tukaj si delam tudi listo, kaj bi rada danes naredila, malo gledam YouTube zraven, te jesenske videe. Ne vem, če sem vam povedala, da sem si spet zeleni čaj kupila, ta od Nutrišna, zato ker imam vsaj neko veselje zjutraj, ko se zbudim, ker trenutno hrana ni moje veselje. Ampak danes bomo kuhali, danes bom skuhala eno tako jesensko juho, videla sem jo na TikToku, ampak je jesenska juha s tortellini, z mezgo, z paradižnikov, mako, smetano, tako neka lazanja juha sem, da so tortellini. Polko mi jedla sem pač tortelline na mini koščke naredila. To je moj plan. Dober občutek je, ko je hladno. Končno mi je šla temperatura prvič v 2 mesecih, mi je šla pod 25, ne pod 25, pod 26 stopinj. 15 pa pol je. Čas je za jesenske nohte, brick or treat. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your... Po ne vem kolikih letih bom igrala Fortnite. I know. In to brez slušalk, ker se mi jih ne da dobiti. You're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone but myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We're getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying.
prejšnjič sem to rdečilo probala od Essence in sem rekla, da ni tako pigmentirano, kot bi hotela, ampak sem zdaj pač ugotovila, sem malo več dam in je čist dost in se lepo zblenda, tako da pač jaz sem ga primerjala z enim drugim rdečilom, ko ga imam od Catrice, sicer tisti ni tekoč, ampak je v stiku in ja, mogoče včasih celo boljše, da ni preveč pigmentirano, ker si lahko hitro preveč daš, zdaj ne vem, kako se na kameri vidi, v glavnem. Glih prav je, pač ja, malo več pikici moram gledati. Bolj si mogoče kodre naredila po dolgem cajtu, zdaj ko ni tako vroče. Poleti si ful malo delam kakšne kodre in to zato, ker bolj zagreješ. Zdaj pa končno lahko spet si malo frizuro naredim. Zdaj pa gremo kuhat. Si še kdo rad počisti kuhno, preden da začne kuhati, ker jaz ne morem začeti kuhati, če nimam vse, ne vem, na približno vse pospravljeno. Motivacijo mi da za kuhanje in vse. We gave it so many chances. When we saw the signs, we just kept dancing. And the nights always seemed so endless. Thought it would last, now it's in the past. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. So good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. Juhica je gotova, zdaj pa realnost je taka, da bom mogla si to narezati. Ampak itak je prevroče, tako da bom čakala, da se ohladi. Folija dobro spominja me na ono lazanjo juho. Zdaj pa začenjamo. Mati so prinesli dostavo. Kaj je to? Kaj je tu? Ne. Sicer ni skuta pa, kaj je to? Presad? Ne. Lepo domače grozdje.
našla v deku, pa ni zlo. Čakajte, naštimam. Štrudel na mini koščke. Sončnice. Na en sprehodek smo šla. Še vroče danes, jutri se pa ohladi. Moje še zadnjič kuhamo na balkonu. Ne bo še prevroče danes. Je bilo kar fajn toplo na sprehodu. Te pa mi mama posodo pomija. Dajem prevleko na poštre. Nika je pa že zasegla to brisačiko. Brisačiko. Se bo je posušila, preda se ulije. Pametno vnuki. Končkanje. Jaz sem imela stream že na urniku, tako da je bilo treba postreamati, ponavadi, ko mama tu ne streama. Zdaj pa jo bom pobarvala. Tukaj se kuhajo štrukli od doma. Sem ga pol na sladko jedla, tu imam čaj, plahtico. 3 dni ga že pijem, pa še kar nimam menstruacije. Jaz mislila, da bom že dobro, malo. Nama sem se zakalkulirala. Pa bomo mogoče malo karte špilale. To je plan. A rižo na rastivu snema, ali ka? Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone by myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. We gave it so many chances. When we saw the signs, we just kept dancing, and the nights always seemed so endless. Thought it would last, now it's in the past. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. Prehtranovi štrukli bolj. Malo še, da je malenkost zlato. Se tako tostu, date vam napak. And you I will always remember, when I'm dancing around with someone better. Until then I will pause forever. Keep taking my time through boxes and light. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. Nika odla zrobiti, a ne, ojoj, pojdi Ste nazaj. undala,
2-1 za mene, zmagala sem tako zmatrana. Nika bo tudi cili v mene. Zaspana je, samo ona hoče, da se zdaj vleže malo. Jo, ti ne moreš majati. Fajn je bilo. So good at trying, oh, we can keep trying. We only end up on the wrong side of the mountain. Najhujšo remeno mi gre balkon pucati. Danes sem začela dan, ker ko sem stala, sem si sam zobe umila in obraz in sem se lotila montirati. Sem si prav tako časovnico naredila, od te ure do te ure delaš to, zato da res pol ne zavlačujem, da se fokusiram in včasih mi to prav pomaga. Včasih me živcira, včasih mi je pa fajn. Danes je bilo prav fajn, tako da sem zdaj dobrih 45 minut montirala. Zdaj pa čas za make-up, ker pol bom posnela za Instagram nekaj in potem grem v trgovino, ker pride pol zvečer Goce k meni. Vmes imam še livestream in tak naprej, tako da ja, danes je zgodnji livestream ob 1. Da nimam veliko cajta, imam pa ful za delati. Tako da, oh my god, lase si mogla po moje zlikati, ker sem spala na njih čudno. Grem narediti make-up, pa se malo pomeniti. Mama je bila tudi, kot ste videli, in bila je tu v bistvu skoraj 2 dni, eno noč, no, ampak je zjutraj prišla šla večer ob 6, se mi zdi. Prav fajn je bilo, nismo imeli nekih velikih planov, ker niti se nama ni dalo okoli hoditi. Šle smo en dan v trgovino po neki trakec, pa ene par stvari, barvo za njo in tak. Večinoma smo pa malo kuhale, pa jedle, pa igrale karte. Ponavadi kak film gledamo, zdaj pa ni bilo cajta, ker smo mogli karte igrati in jaz sem zmagala. Bila ultimativni zmagovalec turnirja 2 dni. Pa ful stvari mi je mama tako zrihtala. Se jaz ponavadi ne lotim in je prav fajn. Zdaj ima v bistvu dopust, tako da je lahko med tednom prišla. Čakam še paket od Eona. Zdaj bi mogel počasi priti, tako da. Pa sem ga dobila. Zakaj se tega paketa toliko veselim, je zato, ker končno smo nazaj na pulovre, na dolge rokave. To je tudi ena stvar, ki se je v teh hladnejših mesecih najbolj veselim, da si lahko pulover tam, ker ne vem, udobno je. Nimam rada teh malih majčk dolg, oziroma imam jih rada, sam dost imam. Dobro, poletje je bilo, tako da. O, Mika si prišla pogledat, tako da imam ene par dolgih stvari. Zdaj tukaj. Najprej ta svetli pulover. Jaz imam že kratke hlače pa crop top v tej barvi. To je Elevate kolekcija. Ta oversized hoodie, a ni lep. Kak je mehek. Oh my god. Ta je oversized fit, to ful lepo kapuco ima. Res lepo stoji se, ne, tudi ko se pač opereš, ne zgubi obliko in mehko je ful. Pač res, jaz vedno pravim, da bi vam rada ful v živo pokazala material, zato ker je čist drugače kot na sliki, na videu. Ne vidiš toliko, ampak res je kvalitetno in ja, vam to kar dosti nosila. Sicer malenko se je še pretoplo zdaj, ampak pol sem si vzela ene Second Skin base pajkice. Zdaj imaš na razpolago base, pa te, ko imajo žepke, torej odvisno, kaj ti je všeč. Zdaj pri teh base, torej nič nimaš, nobenih žepkov, čisto take, bom rekla, gladke. Pa ta šiv je zdaj malo bolj nave, tako da ti res poudari, pa nima scrunchija, torej navadni šiv. To mi je tudi všeč, ko ima ta silikonski logo in ja, to so ene izmed najbolj mehkih, najboljših pajkic, jaz jih res veliko nosim v vseh barvah. Ampak črna je seveda klasika. Pol ne vem, če se spomnite, ko sem oni pink top z odprtim hrbtom vam kazala. Ta je Motion kolekcija. Ja, Motion kolekcija, zdaj poznam vse kolekcije, res, pač, ker zdaj sem pa zelo, že to vse tam, vseeno za vsak slučaj, da nekaj narobe povedala. Torej, dolgi rokavi, s temi prstki, crop top, ja, ima pa všite neodstranljive modrce, tako da to imejte v mislih, če komu to ni cool. Ta res lep odprt hrbet, že na oni roza mi je bilo ful lepo, mislim, se isti model, ampak sem rekla črna.
je vedno prav pride. Tako da ja, bolj tak že malo jesenski Aeon haul. Zdaj pa lahko s tem naredim kakšne outfite in montirala sem, make-up sem naredila. Zdaj bom posnela za Instagram in pol trgovino. Malo sem že lačna, nisem si dala cajta za hrano vmes, tako da bomo sem kako jajca ali pa sendvič naredila, bomo videli. Dobro, potem se posnet. Evo, da vam pokažem ta nov pullover, spod imam pa te hlače, ki v bistvu so iz iste kolekcije, pa tudi iste barve. Ful mi je všeč, tak glih prav oversized, jaz ga imam v S, imam pa onega zelenega v M, tisti je pa še bolj oversized, tako da zdaj je pač to na vas, a vam je bolj všeč še bolj oversized ali ne, ampak so že originalo oversized. In se počutim res v ta pravim spiritu za jesen in ta kombo pa še z okne. Jaz sem zdaj dve različni kolekciji na sebi, ampak vseeno samo vam hočem pokazati, kaj sem dobila po pošti. V glavnem ta top, kot sem rekla, imate za prste, zanke, luknjice. Ušit modrc, ta crop top je, pol pa itak najlepši del, odprt hrbet. So ti hrbti tako lepi, če je odprt, a ni? Ne vem, tak cobra back imam. Samo to sem še hotela reči, da jaz imam vedno kodo Fina 10 pri Aeonu, včasih imam pa kako posebno, ko se poviša, to pa objavim na Instagramu tisti dan, ko je pač to aktualno, tako da če hočete me lahko na Fina SMI na Instagramu followte. Tako da če si imaš neki namen kupiti, da res dobiš najboljši popust, drugače pa skozi, kot sem rekla, Fina 10, ampak zdaj mislim, da bo enkrat, to je v sredo objavljeno, v nedeljo imam ta Fina 15. Glavnem, ja, to je to, gremo v trgovino. Tako je pa Mika zraven mene, ko jaz snemam. Zivaj ti šrimpek moj. Nohte moramo postriči, ko se ti skozi nekam zahakljujejo. Ti že brina. Enega nohtija še. Mika, le enega nohtija še, mama, le. Kaj še ti pridnala? Bravo! Fina punca! Ok, to je bilo pa najhitrejše striženje Mikinih nohtov v moji zgodovini. Ne morem verjeti. Kako je vridna. Zunje, Mika. Se spomnite te slike od lani, no, še ena stvar, ki je nisem končala. Ampak sem se zdaj spet lotila in sem se malo fokusirala na ta del, to listje sem naredila. Zdaj pa še čaka ta del. Ampak mi je ful fajn slikati, ker je tak lep vibe, koča na samem sred gozda. In ja, cute je. Malo moram pospraviti to, ampak bom najprej skuhala meso in pride goca. Ampak ker je dan spet tako toplo, razmišljala, bi not kuhala ali bi zunj kuhala. Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday is gone to sleep, so all that's left is you and me.
Koca je zmagala. 6-0. Sem jaz bolj zmatrana, ko jaz tako, da po moje se jaz pač nisem trudila toga. Cela vesela je zdaj. No, jaz ne morem zmagati ping-ponga, nisem tako slaba, sem pač... Ne vem, kaj je problem. Imaš jokerjeva gretka, vidimo. Jo, lej, hvala, s tem nisem videla. Sem ti dala lepa. Kaj si ti prijavila? Kaj imaš še vse tu? Nam še nekaj imaš. Tako sem z mamo eno igro a še jih zmagala hitro. What the fuck. Sam bolj snet na koncu, ko smo 10-3 naredili. Tukaj ta vlog zaključujem. Tako mi je bilo fajn, ko je mama bila tu, pol drug dan smo se še z Goco družile in kakor sem jaz tak bolj samotar, ko sem rada sama, mi pa še, ko imam take dneve, ko si vzamem cajt za nekoga in vedno je fajn občutek, pol se tako malo nafilaš z energijo. Kam je pa vedno najbolj smešno, je pa to, ko sploh z mamo, moj naglas je ful bolj opazen. Pa jaz ne skrijem naglasa, saj čujete, da nisem, ne govorim ljubljansko, ampak sigurno zaradi YouTubea, zaradi šole, faksa, jaz sem tu že več kot 10 let, se malo prilagodim v smislu, da rečem bolj slovensko besedo, saj ne po ljubljansko, ampak slovensko in ne morem, ne vem, kako to preklopim, jaz se to ne zavedam in recimo jaz bi Nina mi kdaj reče, ti govori po koroško, pa osnovno, ne morem, ker ona ne govori koroško, jaz ne morem. Goca je tudi iz Koroške, sicer pač ne iz Mute, ampak iz Dravograda in isto z njo tudi, ampak z mamo še drugače, še bolj hardcore naglas in mi je vedno tako zanimivo montirati in ne vem, ne morem. Zdaj recimo, ko z vami govorim, ne znam več govoriti koroško. Vse tisti, ko živite v Ljubljani ali pa kje druge, vidite, kako se to pač se moraš prilagoditi, zato ker sploh v šoli. Jaz sem študirala likovno pedagogiko in si mogel imeti nastope v šoli pa moraš govoriti slovensko. Ne, nobeno narečje ni slovensko, ampak moraš ti govoriti slovensko. In jaz sem takrat bila ful pohvaljena, da lepo slovensko govorim. Zdaj tu na YouTubeu nočem govoriti čisto slovensko, ker ne govorim tako. Ja, ti pusti malo posledice in ne morem. Ful bi rada ono res koroško govorila. Mi smo itak iz Mute, ni ono... Rekla je že malo koroška, štajerska je narečje. V glavnem, to sem samo naredila, lahko čujete v videu. V glavnem, hvala za ogled tega videa, se vidimo naslednji teden. Zdaj ne bo bonus videa, bo pa pol naslednji teden, tako da zdaj res probam čim več snemati, da boste uživali v teh vsebinah, sploh v tem obdobju. Ok, čau!